postoji neko ko mi se sviđa. Do sada nisam imala samopouzdanje da mu to kažem. On je tako divan. Tako sam srećna. Srećna sam kad ga vidim kako brzo trči. Da to nije... Dođo? Da to nije on? Zašto mi srce tako lupa? Šta se događa sa mnom? Mimice, idem da mu kažem šta osjećam. Hvala ti mnogo. Tužna misija s Bogom. Temu. Ali šta je to sa mnom, jeli? Meni je bol u srcu sve jači. Hvala ti što se toliko brineš za mene. Ali bit ću ja dobro. Samo da se dobro naspavam. San mi je sad najpotrebniji. Spavanje mi ništa nije pomoglo, rekla bih. Čak mislim da mi srce lupa još jače sada. Dobar dan. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro svima želim. Nadam se da ste dobro. Da li si ti to povredila ruku? Da, O, strašno. Da li si dobro? da. Nije ništa strašno, ali... Srce? Ni ja ne razumem zašto je tako. Ali me srce stalno steže i boli bez prestanka. O čemu li se radi? Zabrinjavajuće. Ako želiš, zašto ne bi svratila u naš salon? Ne znam šta ti se dogodilo. Možda će srce malo da ti se smiri ako porazgovaramo uz šoljicu čaja. Zdravo! Dobro jutro, predsjednice! Dobro jutro. Dobro jutro želim svima. Nešto si neraspoložena danas. Šta se to desilo? Jesi li dobro? Jesam, sve je u redu. Dobro jutro, predsjednice. To je naša super popularna trojka. MM3, zar ne? Dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. Zdravo. Predsjednice, kako ti je ruka? Povređen si. Idi kući. Tako je divan. Dobro, zahvaljujući tebi. Tako dakle. Da li se meni čini ili uopšte ne izgleda kao da joj je bolje? Pokvarila mi se frizura. Izvini što sam bila smotana juče. Da li ti je bolje sada? Da, hvala ti. Dođo, pitam se da li ti je Arisa već izjavila ljubav? Je li imam nešto na licu? Ne, izvini. Aha? Dobro jutro svima. Zdravo, Arisa. Mimice, molim te, dođi ovamo. U redu. Mimice, hvala ti. Priznala sam mu i uspelo je. Rekao mi je da sam mu se sviđali još davno, čak i u osnovnoj školi. Tođo nije stigao ni da joj kaže da je voli. Čestitam vam oboma.
Sve to zahvaljujući tebi, Mimice. Hvala ti što si mi podigla samopouzdanje. Ništa. Više ću ti ispričati drugi put. Vidimo se. Nemaš apetit, predsjednice? Izgleda. Šta je sad? Obično rado jedeš i uvijek nam govoriš da je ishrana važna za lepotu. Jesi li dobro? Da nisi bolesna? Bolest nije dobro za lepotu. Upravo si. Trebalo bi da mi je drago zbog Arise i Tođa, zar ne? A meni je bol u srcu sve jači. Izvoli, Mimi. Čaj od kamilice će da te opusti. Kakva umirujuća aroma. Ne ličiš na sebe, Mimi. Ne znam šta ti se dogodilo. Koža ti je suva, kosa neuredna i imaš mračan izraz lica. Ne ličiš više na popularnu predsjednicu odeljenja na koju se svi ugledaju. Kako bi bilo da prestaneš s tim? Upravo si, Karen. Ali u posljednje vreme ne razumem ni samu sebe. Dvoje mojih prijatelja su zajedno, a mene zbog toga srce steže i jako boli. Mimice, ti patiš od neuzvraćene ljubavi. Ajoj. Reci mi, šta se to sa mnom dešava? Mimi, molim te mi reci. Da li zaista želiš da im daš svoj blagoslov za vezu? Naravno! Oni su moj drug iz odeljenja i starija drugarica. U tom slučaju treba da se razvedriš. Međutim, treba da vodiš računa i o svojim osjećanjima. Šta li je mislila time da treba da vodim računa o svojim osjećanjima? Ušio! Arisa! Dobro jutro svima. Ja, na šta ličiš? Ne znam šta ti je pre. Izgleda da sam se prehladila. Predsjednica nam se Razbolela. Da li si zaista u redu? Hoćeš do ambulante? Šta ti je, čoveče? predsjednice. Po svoj prilici izgleda da mi je potpuno pao apetit. Hvala ti što me tešiš. Ja, na što mi liči lice? Ne sme jedna predsjednica ovako da izgleda. Je li ušio? Kuda ćemo? Šta misliš? Hoćeš li u Luna Park ili u bioskop? Sve jedno. Joj,
jedva čekam da odemo na sastanak. Sastanak? Nije valjda. Temo! Jelijušio, kuda da odemo? Jedva čekam. A? Nisam više lepa. Ljubomorna sam na njih dvoje. A sad je i moja lepota nestala. Tako sam očajna. Sastanak! Gde si bila? Jesi li ručala? Šta ti se to desilo, predsjednice? U redu je. Ja sam ta koja je kriva. Sram me bilo kao predsjednicu što sam ljubomorna na tuđu ljubav. Treba da se saberem. Čekaj, predsjednice. Dođo. Šta se dogodilo? Uopšte ne ličiš na sebe. Ma, čini ti se. Sve je u najboljem redu. Čini mi se. Dođo, odlazi. Nisam više lepa. Šta se tačno dogodilo? Ma ništa. Moja lepota sada je nestala. Nisam više lepa. Dođo, Hajde, obriši suze. izvini. Hej, ne znam šta se dogodilo, ali to što si predsjednica ne znači da sve moraš da prolaziš sama. Grešiš. Ne mogu ni u oči da te pogledam sada. Mene? Ja sam bedna predsjednica koja je ljubomorna na tvoju i Arisinu ljubav. To je pogrešno, potpuno pogrešno. I zato me molim te sad zaboravi. A? To je nemoguće. Previše brinem za tebe. Izvoli, mislim da je sve unutra. Hajde, sva šminka je tu. Dođo. Dođo. Dođo, čekaj!
Super sjajno! Čudesna transformacija! Nasmijana misija, blagoslov za zaljubljene! Krećemo! Prvo staviti puder, ravnomerno na čitavo lice. Naneti grožđenu mast na suve usne. To je izuzetno bitno. Naneti penu za kosu na suve krajeve, kako bi svom dužinom izgledala sjajno. Savršeno je! Osmeh nije kao što bi trebalo da bude. U ovom slučaju moram da se malo zagrejem, tako što... Ovako opustimo mišiće ustima i dobijemo pravi pravcati prirodni osmeh. Ću! Tako je! Ovoga puta je savršeno! Tek sam sada shvatila sve. Veoma nepažljivo sam se ponela kao predsjednica. Ali, Tođo mi otvorio oči. Ne smijem više da budem neodlučna i neraspoložena kao ranije. Podržat ću ih kao što bi to prava predsjednica i učinila. Tođo, čekaj! Nego, izvini za ono od ranije, molim te. Sredila sam se malo. Izgleda da si opet ona stara. Daću sve od sebe da od sad pa nadalje budem sve bolja i pažljivija predsjednica. Hvala ti mnogo, Tođo. Ha? Ha? Predsjednice, obećavam da ću pobediti. Učestvovat ću na takmičenju. Zaista hoćeš? Hvala ti mnogo. Naše odeljenje će onda sigurno da pobedi. O, Mimice! Ušio! Arisa, ti si? Videli ste nas? Nego, Arisa, ko je s tobom? Upoznaj nas. Da vas upoznam? Ovo je moj dragi dečko. Oda! Drago mi je. Molim? Govorila sam ti o njemu. Sviđao mi se još od osnovne škole. To mi je stariji drug iz atletskog tima. Arisa, znači tebi se u stvari nije sviđao Tođo, kako sam mislila, nego... Jao, Mimi, baš si blesava. Nismo se razumele. Izvinite me, imam obaveze, treba da idem. Zdravo! Ušio, zar vas dvoje niste na sastanku? A? Ma kakvi? A? Stvarno? Ušio, ovde smo. Zdravo. Kasniš? Šta ti je to iskrslo? Ništa. Baš mi se dopao osmeh predsjednice malopre. Divan je. Šta? Šta? A? Nešto se dogodilo sa predsjednicom. Ne, ko zna. Šta da naručim? Yeah. Check it out. 綺麗になりたいあの子に変わりたいどうして涙が止まらないのよ切ない想い張り裂けそうなの届かぬ愛なら消えてなくなれ Check it out,